Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aydan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para guru sehadir saat mangkin. Ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Unis Ali Hisham. Dek selerana beten kaula ngaturake takzim ben hormat saagung-agungipun. Ajunan semulja Kiai Haji Fathullah Zaini. Ajunan semulja Kiai Haji Usman. Ajunan Kiai Haji Khalki, Kiai Muhammad Fitri. Ajunan Kiai Duni. Ajunan Kiai Sahni ben seteja para kiai, seteja para guru. Juga secara istimewa hadir di tengah-tengah kita jajaran para habaib. Ajunan Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Segaf As-Segaf. Ben seteja para habib sehadir saat mangkin nyuun saporat dan kula tak bisa nyebut asma agung ajunan tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim ben hormat dak seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat ajunan Bapak Sunaryo selaku pemangku Tisa Candi beserta aparatur tisaipun. Sahibud da'wa wa sahibul manzil Kika Dinto Kiai Haji Nur Koning sareng Umi Haja Naimah. Saya kesempatan mangkin abadaaki al-ihtifal bi maulidin nabi, terjukan haul dari seteja keluarga ben-beng asepoipun seampun adinginin. Juga tak kalib Jam'iyah Sholawat Wali Songo seampun mimpin pamausan solawat mulai dari awal. Ben seteja para hadirin, para rabu muslimin dan ibu-ibu muslimat. Dek seteja ajunan beten kaula amul ja'aki ben beten kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah saat samangken kaula benajunan sareng Allah takdir apangki alengki apolong dalam kabadaan sampurna langkong-langkong malemangken gak dinto kaleresan terang semu ke sampurna na acara gak dinto tetiatan de kaula benajunan betetia orang seselamat sampurna dunia akhirat. Karena malum manika dan gula hadir kedua pengajian isu menep nikah ocean seteja dari kasengan malam mangale ke kepora apa kunojen saya kasengan ojen saya kepora ojen
Semakin alhamdulillah tu Pak keterang ben semu ke mun tak teke acara ni kalastari manter bi Allah tak ipau jenah. Karena gula nikah polan tepak kau ring tak pati manti ka. Andi malam-malam gula mak le tak ujen. Cuman cek dengan orang ngasih tak manti. Gula tu mana pidatu sampang ketika gula ongke resek. Gula ngak cek andi malam-malam mak le tak ujen. Pongki resek baca bi gula sambil pidatu. Alhamdulillah salah jen terus kirim ben lap ke lap ber. Ni kecang gula mun terus sakit dekik capo etapor gulengki. Teti mun la potongan tak mati beni ojen na ambu justru sajen terus. Alhamdulillah makin sempurna menter sampai lastari dekik menter pakuna terang. Amin. Salawat ben salam nyereng aturaki da ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben solawat ben salam kaula ben ajunan kak dinto anyuun mantar kaula ben ajunan termasuk dek ke kelompok ben golongan syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapanas saapoi neraka. Manter sagak dinto bedena. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah kak dinto toman abri pernyataan jabuna Sayyidina Ali innamad dunya thalathatu ayyam. Dunya nika esena cuma teluare ikadabuna Sayyidina Ali. Makanya gula benajunan mun karo mereng aki sekilas mun tak ikik bisa kelero. Saking dari penter ben alim Sayyidina Ali. Lecebon Sayyidina Ali innamad dunya thalathatu ayyam. Nabi cepon ring jebo lain innamad dunya thalathatu ayyam. Jebo nih kan ayam mun maturah ayyam. Dunia itu isinya hanya 3 hari. Yang teluari tok ni kali. Panapa seteluari esena dunia? Sepertama, cepon Sidina Ali. Situng yaumun ma madha bima fihi laisa bi'aib. Dunia ni ka esena cuma teluari, tak lebih dari teluari. Nomor situng yaumun ma madha. Hari yang telah berlalu. Bila nikah? Beri hari kemarin. Bima fihi laisa bi'aid. Yang hari kemarin itu dengan isinya tidak akan pernah bisa kembali. Walan tarja'al ayyamil ladzi madat. Mak mulan jalan sampai. Oh nyerang. Tolong lah. Ada tek ke lu? Mangeter sampai. Tahu teman mas mak garing genteng bolang. Nah, salting, iya salting. Mun salah kening pepenting mari. Saya langkong ki. Kembali ke jalan yang salah sampai. Apa berkembang? Cara norok. Duh, tang bercedi ada tengan juga. Fi lah tajuk fi. Bujangi saya pameriban sopun dengar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai Cooper ki. Kiai Cooper. Talangkong pada jalan saya bunda aja. Mancing cimin Kiai ku pada cimin makle mobil bisa lebat torek sambil mau sakinah solawat sallallahu ala sallallahu sallallahu
ala sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya arusan ya habibi ya arusan ya muayyad ya imam al-qibla sallallahu ma'assalamah fi amanillah sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Pon, terus lagi nak boleh. Are beda berempang ah? Are beda peto. Are tak beda peto. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya bahas Sidina Ali ni ke beni are esena tunya ni ke Aisyah teloa. Ada. Pon, saya lanjut. Dunia itu isinya 3 hari. 1, yaumun ma madha bima fihi laysa bi'aid. Sepertama hari yang telah berlalu yaitu hari kemarin. Bima fihi laysa bi'aid, dengan semua isinya hari kemarin itu tidak bisa kembali. Ada orang saya bisa entar ke beri. Bedoreng tar ke beri. Ada beri ni kata ning entarin. Beri nikah ampun lastare. Ada orang si bisa entar ke beri. Tapi Jabuna Sayyidina Ali beri nikah meskipun tak bisa entarin pole. Hakimun muaddibun. Beliau adalah seorang hakim yang bijak, yang bisa kita ambil petunjuk darinya. Beri lakar tak bisa entarin. Keng beri ni karaja faidana napah ikebai pelajaran bi kaula ajunan beri lebet temur telopuk mangken cek sampai lebet temur telopuk boleh anapa beri lamari acon masa beri lebet temur telopuk mangken telopuk boleh kan beri tai kerena dekat jamur Sidina Ali makanya su beri ni ke beni padu ben lagu ruak yang lalu biar berlalu lupakan itu semua dendam benci karena cinta. Ada apa le? Walaupun emas permata, namun akhirnya kau. Hari mun terus akia kemi mari negone. Wahahaha. Bemak bahaya, asal bahaya mun tak kemi yu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kemarin itu tidak bisa kita intari. Apa bahasa Indonesia? Berarti tak tahu kan? Iya tidak korlangan. Hah? Kunjungi. Punya gumul kunjungi begini. Bagus kinor kuning naga pengajian. Biasanya gue lemon pengajian nih bining boy ada. King kau tuan kapi makin ini ngudedan kapi nih. Jadi kok banyak pemandangan saya tidak betul. Wahahaha. Kinor kuning tu. Kini kinor kuning terlanceng umur mian.
Yang selain mati kapi karikin nur kuning gitu kan. Satu hari itu hari kemarin tidak bisa kembali lagi, kaula benajunan tak bisa entar dak keberi, tapi beri nikah hakimun muadzibun, dia akan menjadi hakim yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Makanya firman Allah dalam Al-Qur'an, wal tanzuru nafsun ma qaddamat lighad, perhatikan hari kemarin untuk kita perbaiki masa yang akan datang. Makle budian saya entarna di kaula ajunan kak dinto bagus, maka bareng lambut ni kai kebaik pelajaran hal kak dinto saya pakonaki sareng Allah Subhanahu. Mari kita belajar dari hari kemarin. Dulu ada pemimpin-pemimpin yang sombong. Beri pada pemimpin sombong. Dulu ada pemimpin yang angkuh, namanya Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun nika oding depak 1000 tahun oding Fir'aun nika napa boleh sakit keles mendekelok toman. Makanya Fir'aun nika ngaku pangeran. Tapi Fir'aun nika bi Allah dihina dinakan. Dia mengaku Tuhan. Keng Fir'aun nika mati peleten. Peleten bi napa? Bi aing buja. Teti terserna i dalam aing gara-gara Nabi Musa ampun keluar. Akhirnya Fir'aun sebeda i dalam tase. Saya ngaku pangeran nika lho. Takil na piling tase aing sa ikin nginom banyak geluh peleten bi aing tase mate pangeran mate peleten bengki kejek benih payen na nika ngaku pangeran mon gulaban sampian taserna mate aja laureng pangeran taserna mate pangeran taserna. Dulu ada orang kaya cerik bahilnya cak Arab pajak kan tuh cerit. Kalau bahasa Indianya malkit kilit ketumbar ke mere jahe tak berjajem bihan akhirnya berjajem kok belok berjajem. Dulu ada seorang kaya cerit namanya Korun, ditenggelamkan hartanya oleh Allah, hartanya dihanyut oleh bumi. Makanya sampai makin mun beda orang nemu tunya di dalam tanah, tunya ni kepah ikocak harta karun. Kenapa kok dinamakan harta karun? Karena harta yang ditenggelamkan ke bumi itu dulu adalah hartanya Korun laknatullah alaih. Alhamdulillah cantik pada orang soki ke nur koning asmana lampa jotem ibriin janda ibu datang keng iro bini boleh tanda nih kalau ini dok kata ini boleh punten kayak gula cokop bini situ gula cek ni saraga bini gula tak oning nak pakai bulan saja wab bini nak berjetiin tak oning cuma bukan sini kebiasaan deng laki ni kemun bode si bini kan nampu tak apa depan ketika ada si bini tengki kak deng laki ni kemun tanya aki kakek masih takut ke bini nak kak bocok lang kau tu kau ketang bini ya lamun kolok takut kisah ngucap sembiling celingan takut ikut labi bini nade apa dari mana mun takut Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kita belajar dari Fir'aun, kita belajar bahwa manusia nikah hadirin, manusia nikah sageang-geeng pada benapa, sawat kuat pada benapa, mun bi Allah epa apes, enak apa tak enak? Enak nggih. Bahkan justru manusia yang tinggi itu bukan manusia yang meninggikan dirinya, tetapi manusia yang merendahkan dirinya. Tawaddu' takun fil nadmi lahan nadiri ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un wa la takun kaddukhani ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'un. Rendahkanlah dirimu sebagaimana tanpa bintang di atas permukaan air, dia terlihat dalam sekali,
mbian mun entar ke sungai tekku aing ilm aing ketika niku sing malemah bodo bintang maba wa huwa rafiun, padahal hakikatnya dia tinggi di atas. Wala takun kadukhan ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'un, dan janganlah kau meninggikan diri cek bong sombong bagaikan asap pada ben kokos ni kaburu ke atas itu, kokos ni ke sombong keng sampai makin kokos ni kata ada argana, ada orang bengal male kokos iki be nampak kokos coba orang ngarokok bayi buang kulit sampai makin tak teman makin bedeng nyot kokos sampai kail nampak polan kokos cok saking apa ni kenyot meto garagar insyaallah iku lunyo. Ada orang hendak ke kokosnya pandai keluar pasti buruk atas, dia menyombongkan dirinya ya'lu binafsih, sombong ke abang tibi tada argana. Makanya gula benajunan muntro mulja'amuku Allah kotu mamabe, rendahkanlah dirimu sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu merendahkanmu. Mun nenengi bebe sampai sama ke bebe boleh kah? Nggih. Keng bareng ni kamun lama mabbe bi Allah ni ka bekal pemulja. Wala takun kadukhan ya'lu binafsih, jangan kau menyombongkan diri bagaikan asap. Tak usah orang kak pungkaan bayi hadirin antara si sombong ben setawaddu mulja na tak pada beda pungkana nyior oning nyior mbian putak bodi na dem mamilang lah jok nyior ni termasuk kak pungkaan cepun ulama kak pungkaan sombong bener lo kairing sekali beda nyior kairing dia tung dua royu. Ya nyaman kan mustasnayat ya pengecualian kan ki. Pengecualian tak usah nyior makiring bini boy kan beda seton boy biasa no? Kan beda kan? Ring bini bah tak libur kare ring laki bah libur ke beda bini beda. Mi banyak. Saya kemah aja. Ini kenyaman mustasnayat berarti ini ampun keluar dari kapra. Tore nyior nikah ke atas. Debak atas paneneng senika. Beda nyior neneng deh. Coba kunda iya nyior. Bener. Sombong sana. Beda kapung kani kata wadu napa semangka. Aja lenrok na tanah ongke kata setabunan bi orang yang pakai bebe boleh. Tuh deh. Tekku munda beda abua. Kamu mulja antara semangka ben nyior. Nyior dekah. Mun abua. Bi orang. Ngalaki kalau mun tak naik atas. Kota benaik ngebagi arik debak atas. Cuduk. Terus seko kokar ke baba beni iki penting aki depak ke baba keker kita pak kacelatung asape bener keng mun samangka senenengi baba sak tuman ke atas neng rok buntabunan ongga ke atas ke baba boleh kapan abua beni pahe congret kalak kendit di alaunan beni pahe penting aki parangko tak bengali penting aki bener mak bisa ancor yang pas makai banting aki tak melo bersama katahan banting di mayu lemun nyi langki mangkana abahas masalah muljan nyiur ben semangka cepon ulama nikah bukte mangkana nyiur nikah bi Allah pekera gara-gara kera nyiur nikah lakon aku beda selos alus cek dengan tak sentak kepi di atas ke bebek banting aki debak ke bebek cara muka ada rumah kombi kuwe sepeda mari nak tace tok tak to mane kok mari nak kare blodok kenak tok nyerak pak congke mari congke parot mari parot peres kelake siapa kelake ayo kelake kok sementara semangka ini mah semangka beri kelakuan santang dan kelakuan kasar punten laun nih ikiba barangko depak ke Roma yoso mereka yoso elaunin bentodi beda semangka pak peteng dah iya pak icongke dah iya pada saya akan namarin maka Nabi Allah pah lembu maka Nabi Allah pah pasai apa napa nikah maklitat i'tibar maklitat contoh dek ka manusia bahwa kau leben ajunan kak dinto antara orang setawaddu ben orang setakabur kak dinto tak pada nilainya mungku ajunan Allah subhanahu wa ta'ala manter kau leben ajunan termasuk orang-orang setawaddu sebisa menjadikan diri ini rendah di hadapan Allah
juga di hadapan manusia tidak sombong sehingga kau leben ajunan yang kak derajat bi Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Saya orang saya mamaba bi Allah bekal yang kak derajat. Tertepak kau le ajunan. Amin. Amin Allahumma. Pon. Satu hari itu adalah hari kemarin yang tidak bisa kembali. Dua, wa yaumul ghad. Hari yang kedua itu adalah hari esok. Fa alaika bil amal. Sepertama hari ini kebari ini kata aning entare hadirin. Senomor dua hari ini kebilah leku nikah fa alaika bil amal. Kau leben ajunan coma bisa andi pangatero belum tentu ku leben ajunan depak ke leku. Ku leben ajunan ni kemangken leku kok antara ke pasar cantik, leku kok terus antara olahraga, leku kok terus antara ke kota. Belum tentu ku leben sampian ke leku ni ke depak. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alilin asahin min ad-dahr. Banyak orang mati dalam keadaan tak sakit romoro itu mau mati mendadak. Benar apa tak ada? Sementara orang sakit etik mati tak lum mati. Banyak tak banyak? Kula benajunan saya beri tak bisa yentarin. Saya lekuk belum tentu dapat. Sayyidina Ali pak ada bos. Saya ketelok hari nikah. Wa yaumun anta fihi. Hari yang ketiga itu adalah hari di mana sampian berada di hari itu. Bila samangken nikah fagtanimu. Cepon Sayyidina Ali jaga are mangken nikah cek sampai amak siat are nak leben sampian cuma are mangken nikah seberi mah are pon tak bisa yentarin seleku belum tentu dapat terus seding sampian bending kula cuma are mangken nikah le kula ben ajuran belum tentu dapat ke Roma di kiki odi tak ipangki make Khalil Yasin lo itu mau nikah sehat mangken ceramah suara cik santa tandi penyakit depak ke Sumenep mulai ke Bengkalan bisa saja depak ke Compok gula tak lemat teh dia masih cocok mati mendadak dia mentir pada lanceng umur mentir pada teka hajat mentir pada umat selamat amin Allahumma amin Allahumma amin sehingga kau lebih ajunan ketika sadar bahwa mangken nikah hari kita satu-satunya kau leben ajunan insyaallah akan menjadikan hari ini hari bermanfaat tak guna aki amaksiat tak kelakuan seni beni ya beni tak oleh gula ben sampean ala ko cuba ni kecak dengan manusia kak manusia ni kebuk mun eroja cuba sekali tak bisa lebih makin ni kalau zaman ngak nikah ni kalau zaman HP ni kalau maksiat ni makin login entare ya teraki keng muka Facebook ni kalau eler set ke atas poka ngagelejer betangki makin cek gempangan ni kak mun zaman lambok maksiat ada apa-apa kak kulit sering mendapat iman gak diman lambok cenocenan ngak makin ni kanak-kanak umur 13 tahun laki bini aja nocen aja beca sot kulo sotan ngoylang ngoyan dak apa-apa mun makin siapa ngoylang ngoyan nyelemongku gak bahaya ke bahaya mun makin mun lambok tak apa-apa lambak mundrak nampur ngak makin dengan kapan nemen kacang nemen jagung itu kui bina kana nak kanak senamen ni ke lambak senukui ajam ni kan ukui ajam pah aku bayi makromaan kaju tercekaki pah epagari kalaban samper laki bini neng dalam jaga ajam lo apa lambak mun makin cak aku bayi makromaan taku andi naan habis mana makin ni kak cak ala bola bener kasus pembunuhan makin ni kebeni coba matura banyak Bengkalan bedah bahkan di Bengkalan ni kepas elong jompo di bering bedereng bini pati ibi laki na tibi temu sampuna oleh 3 minggu lalu tok majid kak tore mun lambak zaman ko namun orang mati orang ni kabela bini makin bini pati laki ikamah Bengkalan Sampang ada kasusnya Pamekasan bedah Sumenep berarti kan lawarak kiamat temun senikan anak kiamat jadi kau tuna laki ni kak abelabi ni justru makin ni kebini pati ibi laki kan tanda kiamat ni mangka nanya on ke Allah menter betul orang berselamat insyaallah mun ki lebur entar ke tempat-tempat bagus ngak makin ni ngak sampean ni ki lebur ke tempat-tempat solawat ngak makin ni kak acara maulid nabi sukan gandeng kalaban acara haul keng beni nikah si mate menjadi ayat yang berbeda boleh takutnya ku almarhum dia kau leben ajunan seentar makin dekat acara maulid ben acara haul man tertati wasilah lan jalan kau leben ajunan ipa selamat sareng Allah Subhanahu wa taala
Amin Allahumma. Keng insyaallah mun la akateng ke Nabi Muhammad tek ada tak selamat ta. Dan kula sering mendapat iman kadiman. Umat Nabi Muhammad ni ke umat seapa lain tak pada ben umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Situng. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang tidak diberikan adab sewaktu hidup di dunia. Coba bisa sampean tengalen. Umat Nabi Nuh ni kalau ketika ada masalah langsung epatoron seksa. Umat Nabi Muhammad ni kata ada Allah lakar acenci. Epa kuat pun Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak kira abri seksa dek ke umat Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad ni kita seta. Nabi Muhammad seta seksa bi Allah pakun tak epatoron. Sepenting kau leben ajunan kelem minta sepora. Mangkana gula leben ajunan mangken ni ke asli nah seksa bi Allah etahan gara-gara ki banyak ring minta sepora. Saya rasa banyak minta sepora. Situng orang sepo. Orang sepo ni ke hadirin seguli-seguli. Orana. Keng make pora Allah titi pujuk ni kejak gelak. Nggih. Make macam salah kafir yang gua sepo ni guys. Astaghfirullah li walidayya. Tekku bersepo nah. Astaghfirullah li walidayya. Astaghfirullah li walidayya. Keng make sedih ke titi pujuk. Mak titi pujuk man tireng lambok ni. Apa-apa dari hati nongku sampai ngocak ring penggalan ni guys. Cong. Orang lambok je keng karena Allah. Mun setia keng karena oleh. Bener. Orang makin ni kalau tahu je bener je salah sepenting oleh bese. Bener? Iza kanal modal wujidal model mun beda model makin model lah genteng. Bener? Sehingga makin ni ke antara setepak dan setak tepak lo ipangki sepenting beda bese na yen tare. Penggalan mun isu menep saraan. Apa? Banyak. Oh, mun tepan di bese ni ke make seloros bilu. Make seceleng pote. Bener? Mun tepan di bese ni ke hadirin ada cal-cal, ada kerana bareng mun tepan di bese ni ke anyuon ke Allah mantir selamat ke kaula ajunan. Engki cak la zaman na makin ni ke zaman na bese ampun. Mun zaman lambat ni ke kula ki nyapuk bese ni kita pati bitung bi orang kak. Makin ke pi ni ke bese sehingga mun beda bese na terus kadang makin ni ke orang tak unding ni ke bener napa tepat napa tak tepat kur lebih beda bese nah. Sehingga manusia itu kadang-kadang tidak bisa membedakan. Mantir bi Allah karina iba selamat. Amin. Coba umat Nabi Muhammad kaula ben ajunan gara-gara akad teng ke umat Nabi Muhammad. Kaula ben ajunan etunya iba selamat. Nomor 2 ilmu kopur gara-gara akad teng teti umat Nabi Muhammad bisa ekirimi kenceran di Saudi. Ada kiriman kenceran umat-umat lambat ni kata ada. Baru ada pada umat Nabi Muhammad. Kau leban ajunan lebat ekopuran dia kala. Sampian keng lebat ekopuran pah karing mate. Assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Mun tak apal Arab, tak usah Arab cak matura. Assalamualaikum bi mistiah. Umpama masih mati bi mistiahnya mana? Tak apa bu, daripada ambian cak Arab di kibat pak ketua Petra saya baca. Tikal tak usah cak Arab cak matura boy. Maki atu hakim biar mun tak uning cak Arab tak usah cak Arab. Ya Allah, apa tan kula seseta ben embuk tan kula seseta mana bi dalam kabadan eseksa angka aki ya Allah. Mana bi dalam kabadan kenging nikmat tambah aki ya Allah. Mana bi dalam kabadan banyak kekeliruan patada aki kekeliruan na ben tambah aki kabagusan nah. Tan kula nyuon da ajunan tuan nyuon aki sapora aki takut beda kekeliruan seefek tamat tiba yang tua dua kaula cek pun ulama tak napa sampian anyu onaki orang seteni ngakui bahasa matura tak tahu apa sah umpama tak tahu lo apa loros ya lo apa mati pangeran embu mati kakek kan lah tahu tibi kan macam malaikat centok tu kecet ke ngarai pala tak apa saja apa sekeng cek dah iya benar akan dega macam dia. Saya bisa atu aki, saya bisa ngirimi Fatihah. Kau leban ajunan dek kau orang mate. Ini hajat terjadi pada umat Nabi Muhammad. Umat lambat ni tak bisa ikirimi kenceran hadirin. Tak bisa. Mun mate umat lambat ni tak bisa minta aki sepora. Umat Nabi Muhammad setena bisa minta aki sepora. Setena bisa ikirimi kencer. Makan sambian ngaci.
khususan ila ruhi abi wa ummi indal kubur al-fatihah. Pah maca Yasin sampian pas maca Quran kere maki kanjeng dak kasih mate maka saya mati ni kebi Allah pas selamat gara-gara bi Saudi. Kanjeng Nabi pada bu ummati ummatun marhumatun tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat. Cak sakenga orang mati dari umat Nabi Muhammad dikata ada orang odi satu aki bisa-bisa celaka. Mafhumnya pemahamannya korki beda se atua aki korki beda se minta aki sapora pabanyak sampai anda ke baitusah keng mun bi nak foto itu aki kau leben ajunan pekal selamat ilim kopur amin. Makanya lambak Gus Dur ketika tanya aki Gus orang mun mati mi kirim Yasin masa Yasin jadi pak kering mati do pak jang Gus Dur mai temu kok mun kirim Yasin lo temani pebeli beda kan to kirim Yasin ni pebeli boleh ada. Pak malam mun di anak kalian tuan ni takin hosos kak takin hosos senakin hosos ni kemun kau orang lain kata tangkah nakin hosos keng mun di anak kalian tua tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid sateja ibadana anak ni ka ikrimah ki kencerna ka orang tua tak usah hosos depak tibi sabora ni kekeng make ta hosos depak benih tak usah hosos hosos cung depaan. Cak dengan disebut beri boy masuk apa nak boleh esotok. Fatihah. Pembian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3 umat Nabi Muhammad nikah. Budian sampuna masuk dah ke akhirat. Kau leben ajunan iambak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haud etalaka. Makanya budian nikah hadirin tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba kecuali orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa oleh izin untuk abri pertolongan pertama kali kak dinto ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kula ben ajunan mangken long molong sambil maca solawat kak dinto keng ngampong ada kesefaatan Nabi Muhammad. Makanya laguna ngamponga ongku paratuna deka ajunan ongku ngamponga ni ka lagu asli yo babi nak gana ngamponga ongku kalakena ada apa mun ngampong lagi nagu apa yu nah mun lagi nampian jambung aki tanda imadu ada apa takut luang repot seni kering bini ni kamu nak kanti imadu tanda aning sing ngampunil punan kalaki na tetangkena ya kan seni kering bini ni kan mun kanti imadu tanda aning lagi tetangkena pun tilpun beda. Nah, aku tak ngakok. Aning menakan cemadu tak anda. Aning lagi ada tetangga ni pegemet. Embian ni kemun tak anda madu tak langkong. Mun lagi ada tetangga ni jak pun tilpun. Jak beningkok si nilpun jak selaki nilpun kada. Jawab sapora kak. Empian landi bini tak usah nilpun gula. Jak lekok makin andi bini jak kero libur kaki pokong acelak sambil akacang ala udeng ilmu peteh mun melak pedeng imat tekeng mun medem beda iate. Jawab bimbian sapora kak melekengan ke pasar lempung pamole na libetetian tak nyaman andi laki ngampung penari na ate dentean aku pak tabah repot kan demadu tanda aning saya lagu aduh tak tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah mau tanyakan ibu andok bonggalan, ibu-ibu laki-laki menikah lagi itu boleh tidak dilarang dalam Islam. Masa sampean nggak setuju? Nyampit setuju sepenting benih laki kula. Artinya laki nauring ropa kemeding tibi erojak liku. Embian lagi na troda abinya boleh.
boleh ada cara lagi. Siap. Perhatikan. Mun laki nampian trota abinya boleh, maka empian mun beda ibung korompian paratin. Campian kau leman ratin, kau muslimatan ratin, kau basar ratin, ibung kau nepah ngatin ratin. Apa cak gila? Sambian mun telah keluar, semasang ales boy terus kadang kan setengah jam tak lum. Terus kadang ales sani kebeni tambah, mungkro tambah ikut tak pati cerembet, beda pahi cokor kak, ipat ada sekali. Kapan tak ada pangalle pondasi pekatasan deh, tak cocok dengan pangeran. Pahi peceleng ben polot celah, dewak kau leman alhamdulillah tapi penlo pahakili ke bebod. Lebu dengan gerandong kasiangan dua. Beda. Pakai bulu kecong pakai tambah sekcek norcek daya orang. Lebur pan meriang kui bahasa sepedaan nyetir TV haram tu pan angin tengah jalan bek ko beon daya. Apa jangan ucap banyak kapi. Secek tak lebur boleh mun pah bulu kecong jangan tok salah aja. Pak kau situ nggak sakit tu daya. Mulai do pak karoma, kalau payah tak itu buk keluh, asapuan kasrah kesebah yopor haram tu pani kokos pahalin len ke bebe kapi. Pelayanan dong, mun selake ni kemak le tak lebur kah, tatang ke nak empian paratin. Iya kan? Langsung pakai serang belanja iya kok. Cambian makin lebih saya tak beri banyak cek ngalak tibi. Bagi kapi, muntandi bagi kapi tak bagi separuh. Pese. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu saja enam puluh enggak makin haram kan tular tulu malam mampu tak mandi. Ya Allah, meringakan dua salah tak alap ke tisu, alap ke betes sedaya. Tedung ben selaki ada makin lagi nak rumbung lalak kepi. Anten mo yalah makin bocah ngojak lamba. Mun selamba lain, mun lamba ni ngakan becit bentutul banyak letek ke bak kau bu deh bu. Mun makin ni mereka ngakan dua benih ke tisu dan nang re. Saya kakan juga gerang lebur abu petes paratin nebuk munte dua ngorompian paratin keng tak langkong muna beda lulur sampian ke selake atau toran gelu selake ngide ke ada selake kapan ngide sebini pahalulu ni papote karo itinai muana tok itinai dinang tok di dua pak itu poe temon tedung yeting selake lo tahu njak ngiding tengah malamnya ku absa abik selake kejak benar cereng buru kelim jeding selake si Wina tanya berapa jerengkong demah engkau ya ilum jeding entar si bini kelim jeding apa nih buka kelenger boleh selake jadi ya saya kata aku ketimbangan muna lulur ke bala ke selake gelu ke bala ki kak kok masa ngelulur kak ya jak ngecid kita timon potek kapi aju bedak nyaman ngelulur ndak iya Allah jak selake lo tahu pahai potek mang jadi mong tak tepak kang kok ini mata ki mercon perhatiin pian bu ya Allah kandeng biar ini ketor kadang saya merhatiin mun cuma keluar tok muni Roma pah ngaku das tertahun petong bolor pek kepeng pagi bulung lebur bulan pek kepeng nyerang seng keluar deh tahu jangan dengan beda kapi kalam bina. Mbian ni kemuni Roma ni kah kalam bisa anyar ke saangkui. Sambian mun Roma ni kecek pas sejak tutup peruah si begdeng naradeng dia ro. Seketat apa ro? Lejing ro. Mun yang kui pante du ngaru cak te du ngale vision. Levis ki bede rantai ya ro bede gumbol. Selake si muka sampai sobu tak mare.
Kan bede kan jalan dari pesi bederan ya ro. Wah bede gembong. Iya pantai dung bang aku jua. Allah selaki sendiri kunci haram sampai biar ni kamu tidur ngaban selaki ro. Jangan repot makai belian tak kira kelako. Insya Allah. Bon, anak apa pun tidak ada mayu. Yalah tak kira coba ampian korporatin bedi bungkonak paro om. Ben bedi deng selaki jumpian cek ngut merengut melolo. Hihi dia jare. Jaringan mun deng selaki ampian pahinga be mu merocong. Anda secampo dia. Selaki kapan neku pahi kepat. Coba ambian berjemper selake bersitung orang biniknya menunggu Maisok bin Milhan. Beliau ini adalah ibu dari Anas bin Malik. Maisok bin Milhan ini termasuk orang bini saya jamin masuk surga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamin masuk surga. Anami jamin masuk surga. Perhatikan. Situng baktoh lakena abatul haq ni kan Kanjeng Nabi perang enggak? De tengah malam mangkin ni kita di peperangan. Kebetulan gelak siang ni ke anak mati Maisok bin Milhan. Maisok bin Milhan ni terkenal kelebihan sebutan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim anak mati selake dia tengah kedi. Takut selake ni ka ngecit hadirin ku tak anak ni ka ipuntu elati ni masjid epandi ipuntu pai sabar ilmu kamera. Selake datang seakan-akan anak tak mati punten tak menampakkan sifat susah. Selake datang ni ka apa misem Ummu Sulaim ni ka. Itanya aki bi abatul hak de manang minta dolek cek kira pikiran kak putra sampian istirahat di tempat selesai jadinya ku tedung bi abatul hak tore masuk kak tore masuk de iya gelubuk jadi mun laki dateng jepah tanya aki pesya ya deng labeng masuk gelu suruh istirahat ngalaki aing ya aing kak ya teh kak ya kopi kak mun sampean perlu susu napa kuni beden kak de ya i susu rentengan ruwep huk. Wahahaha. Marena masuk, marena bersesok. Ummu Sulaim untuk deeran ibaki dak ka betul hanika. Deer, mari deer pa mandi. Mari ni ka may jaga sarin. Ketika asalin apa ada bu, Ummu Sulaim. Kak, sampean kan abid ada ikantoh. Pola sampean beda hajat keten gula ki. Hajat benih pai ngak embian du lesok beri mare leku kapan ke leku na hilang tu mi dapur lah dia tu mau kuring cuko punya letek lah jadi besarin di musolen bat nyaki sampean pola budak hajat keten guleki kan sampean abid tak peleman tanya ki gak ada ring bini mun sampai ngecek ke ada ke selake nikah kencer na pada ben azyaro ke Mekah Madinah ring bini king nekuk tanang alake na ni tasaqatud dunubuhu ma min baini khilalihima sampean mun sampai mergem tanang alake na tu sana sampean ni ke korpas ada sekali makan dekik mulai di kantor kabele kalake na mayu mun pa korpas saka na apa cak tapul pada iya salakir mun sampai nyium ke ada ring bini jadi ngaki mun sampai nyium ke ada ke salake sampean pada ben nyium hajar aswad makana tak langkong babini mulai di kantor sehari balake pada di makake udah apa kan? Enja. Kayak ngamalaki na ilmu na bangaji ya. Raga. Nah, mulai tepak kaca ke balak ke tekuk lepas tot sorotot bi. Nah, wah itu nyium hajar aswad. Apa nak boleh saya laki lah karena celeng polos asli cek aswad aja kak. Kayak nyium ni kalau. Cak bulu teng mari gini ngaki. Kaki ni tahu apa? Kita ngerti leka
Nyo, mun sampai ngajak ke ada, kita ngaki buk, oi, halo, halo, pengumuman. Mun sampian sampai ngajak ke ada, kalake, napa deben aziaro ke Mekah Madinah, teti mulai nadi kanto deki, tanya ake kasih lake, leso ka, apa le, jenjak mun tak leso terus minta ater, dama, terus antara ke Mekah Madinah. Ya selake ngaji tu waktu disuruh. Wah ngocak. Apa nak boleh kalau ke Mekah Madinah maki ke Mesir daripada Pak Aik. Kol berapa je? Kol sebolo. Kol letung je ke boleh ka? Apa le? Leso kake. Ada apa? Muntajek leso na bola cek mang kete boleh ka? Selake je leso la sengka. Ayo. Pah nginep. Cak mulai nginep di saya kok. Kau letung dia. Sabbu laku ya imam al-mujahidin. Kak, pong kita abu jeng sabbu belajar ke Mekah sekalian lagi. Selaki ger-geran ada tompes pesawat dale. Pesawat. Lah. Lejak ke Mekah Madinah mun tahun pesawat ada ya. Cagila mungkin tak tahu kakek. Kilo tahu kaki? Terus tahu ah? Mayu. Iya jelas. Oh, kak. Oh tu pak kareng apa dinak dia? Saya boleh boleh dah iya. Bercacen rembi you. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lagu meso bintang milhan ngajak ke ada ke selake mare kapi baru pah ada bu kak umpama gula benajunan erok patoro ebi situ ngoreng pah rok patoro makin dekat pun tutup boleh dak remah jangan bian ya tak apa le jaringan tanuran dik ngelak patoroan pasadar kak ki gula ben sampean ebi patoroan anak ni keng patoroan makin bi sematoro pun tutup boleh maksud tele putrana gula benajunan pun saya tergelak siang. Tapi pada ka ada, mereka ia cek tedung ka ada. Kan toh haram tak kira berde sida iya. Mikir keng pah anang mati selake pah pada iya. Keng anang tepak praktikku selake 16 panggilan tak terjawab. Mun ada iya je kiamat marinan. Apa kiamat macam macam. Beni karo isu mendep bagi pengkalan selake segi gede bisi bini. Ari iya cek pagi pak kepi dulu. Cek ke pak sekali. Gula sering cerita. Mi karo gula ben sampean tak tahu apa si bini. Cek Nabi Adam ni pegala. Nabi Adam enggak? Nabi Adam ni kan manusia ada, Rasul ada lagi. Allah Subhanahu wa taala ada bu. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam masuk surga kaki bani bawa kakan kepi keng situng pungka juga di gulia situng pungka juga mak semak setan masuk ke surga bahcang setan wallahi la ba'sa bikuma billahi tak apa-apa dem kakan dem lo apa billahi lo apa pulan ngucak lo haram ngucak lo apa ibu Hawa pah ngacek tak buambu maju kak tak oleh kakak kan dei kakek roh akunya mau ika tak oleh mau reng laki maki kereng ada memulai si bini dia je lecak kak kalau dia sini bini tak tegas kereng gula ni keras keng maki keras gula mun lah bini gula ngucak mayu kak ke pasar lebih ini gula kakak Nabi Adam tak betah bulan mayu kak mayu Nabi Adam tak betah mayu ayu lauk Bekan ngalah abu ribu. Bemun tahun ke beda remah. Kuih yang ku beda kelai suarga biasa. Kuih. Nabi Adam ku tak apa ada kebuah khuldi ni, ada sekuni.
Ibu Hawa pah nganak dua jeraja. Bah, can kitab tafsir le. Can kitab tafsir senika. Nabi Adam cuma ada sekuni. Bu, Ibu Hawa pah nganak dua jeraja pai ke TV. Allah tu kehadirin pah makon ke malaikat. Malaikat tabuk khuldi tabung Adam ben tabung Hawa buang pa keluar. Ikan tadbi malaikat tabuk sebeda khuldi ne kapan e pa keluar cekak khuldi ne kekan le tak ning keluar ne ka. Are. Nabi Adam saja raja na pada benik karo ding Ibu Hawa pah ikan tat. Hah? Apa sedang giding saya pekajeng arifuk. Lah punya Nabi Adam, neka eta aja sama dina pun tut eta ditabung eka nak ipa keluar pah cekak dadi huldin neka le. Leding Ibu Hawa sentak bi malaikat. Le pada sentak neka. Hah? Tak jelas kia. Ya lek jelas lek dena lek. Pak kering apa dina dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Mentar setuju saya hadir terutama tuan rumah mungkin korang. Ih, kamu gituan. Sebel deh. Aku kan malu. Kinur koning ni kecak berkintar kia kinur koning ni kan ni. Oh, param pentong bening aku hari biko. Romo nyelenter. Kia tu lembian. Allahumma sholli ala Muhammad. On, daripada oleh syafaat, daripada selamat, daripada bercerah, terutama keluarga Kinur Koning sareng rajin manter paringna kesehatan lahir batin. Kinur Koning ben rajin manter bi Allah paring kempang urusna. Setuju biaya saya keluar, saya banyak ni 10-an juta ni manter bi Allah kentena. Ajunan sentar makin demi nekani hajat keluarga Kinur Koning manter hajat tempian Allah tekan lagi ya. Bian mulai gelak lantar gula ni kauncengan bak de maurib gula tuli masukkan tu gelak tekuk lambat. Alhamdulillah ada orang segande. Ada. Kala-kala kok. Tapi maklum cak dengan banyakan binin ki abudak. Manter teka hajat kapi. Daripada lanceng umur. Terandi anak foto solihin solihat. Terteti orang selanceng umur barokah. Parigi rezeki sebanyak sehalal sebarokah. Terkik dah Pak Aziaro dak ke Madinah Mekah. Ben manter ajunan tak sete kecuali asangu iman Islam. Mun beda sandi penyakit manter yang ka penyakit dah. Mun beda sandi masalah beres masalah nah. Mun beda sandi otang lekas majar otang ah. Mun kita bisa majar sema utang manter lupa ah. Hari anggota nabang mekar ya mun dia. Itu akhir benar. Wah, amin. On, Bapak Ibu hadirin dan gula sagak ditoh si bisa pada. Akan ingatan bini korang. Korang le. Embui
Mayu. On. Cender gubar sebelum doa nih kita baca solawat ala asyrafil anam gi. Jadi solawat dekik doa kiai selain dan kula turun kada. Nih. Beda remah bulan. Hah? Mayu lek. Dengan cakap bareng. On, saborak sambil gajak ki. Mentar pada amat selamat. Terpada teka hajat. Mentar kaula ben ajunan benih cuma apolong itunya tapi masuk swarga areng sareng. Mangkana tak langkong sampian makin unding ke Khulil Yasin. Mun sampian budian selamat Khulil Yasin tade sariaki keluar. Mun Khulil Yasin seselamat sampian tade sampian esariah. Mun pada tak selamat pada cak cung resarian. Keng mater pada amat selamat kapi. Amin Allahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.